Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Kongo Kinshasa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo Kinshasa guhera ku wa mbere ategerejwe mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 mu gihugu cya Tanzania nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Abanyamahanga ya Tanzania. No ruzinduko Perezida Tshisekedi yatumiwe na mugenzi we Samia Suluhu Hassan ku wa mbere kugeza ku wa kabiri tariki ya 18. Itangazo rivuga ko Perezida Samia Suluhu Hassan azakirira Tshisekedi muri Zanzibar. Ibiganiro byayo bikazibanda ku nyungu zitandukanye zirimo ubucuruzi n'ishoramari, ubuhinzi, amabuye y'agaciro, ingufu, ibikorwa remezo n'ubwikorezi, ubuzima n'umutekano. Nyuma y'ibiganiro aba bategetsi bombi bazagirana ikiganiro n'abanyamakuru babagezaho ibyo baganira n'imyanzuro bafashe mu kurushaho gushimangira umubano hagati ya Kongo Kinshasa na Tanzania, kandi yasohorwa n'itangazo rihuriweho. Biraba ari ku nshuro ya gatatu Perezida wa Kongo Kinshasa asuye Tanzania nyuma yo kuyisura 2019 na 2022. Uruzinduko rukaba rwitezweho kurushaho gukomeza umubano w'amateka wa kivandimwe na diplomasi umaze igihe kirekire hagati y'ibihugu byombi. Mabwire kandi ko Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho muri Kongo Kinshasa akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'icyo gihugu Patrick Muyaya n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Laurent Makuru batonganiye ku rubuga rwa X nyuma y'ubutumwa tutarutema rurutse bw'abanyamurenge ubwo bari muhango wo kwibuka ku nshuro ya 22 bene wabo biciwe mu Gatumba mu Burundi. Tariki ya 13 Kanama ubwo Rutaremara yaritabiriye uriya muhango wabereye i Kigali, yasabye urubyiruko rw'abanyamurenge kugira uruhare mu guharanira uburenganzira bwabo no mu bibazo by'igihugu cyabo cya Kongo Kinshasa. Yanabasabye gufata intwaro bakagira uruhare mu kubohora Kongo Kinshasa. Yavuze ko Kongo ari igihugu cyabo. Minisitiri Patrick Muyaya yuriye kuri ubwo butumwa nenga Rutaremara, yavuze ko abanyamurenge atari abanyarwanda b'abanyekongo ahubwo ko abanyekongo kimwe n'andi moko yose atuye muri icyo gihugu. Yavuze ko Tito Rutaremara yakoresheje nabi umunsi wari ugenewe kwibuka no kuzirikana abanyamurenge biciwe mu Gatumba i Burundi akawushora mu butumwa bwa politiki, amwita umuntu w'ingengabitekerezo mbi n'umwe mu bantu bafite bahura n'ubuyobozi bwa RPF Inkotanyi. Muyaya yavuze ko kuba Rutaremara yasabye urubyiruko rw'abanyamurenge gufata intwaro ari ikimenyetso cy'uko u Rwanda rugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke bikomeje kugaragara muri Sosiyete bwa Kongo. Yanashinje u Rwanda kugira uruhare na M23 ndetse n'imitwe y'atwirwana na Red Tabara. Yavuze ko ibyo bikorwa biri mu mugambi wo guhungabanya ubusugire bw'igihugu cye. Muyaya kandi yavuze ko abanyamurenge ubwabo batigeze babubasha abantu bavuga ko babarengera, ashimangira ko urubyiruko rw'abanyamurenge kimwe n'undi rubyiruko rw'abanyekongo rushyigikiye Perezida Tshisekedi n'inzego z'igihugu mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Laurent Makuru yakoresheje urubuga rwa X yashinje Muyaya kuba akomeje guhindura umunsi wo kwibuka abazize ubwicanyi bwo mu Gatumba urugo rwo gukwirakwizamo ubutumwa burwanya u Rwanda. Makuru yavuze ko abanyekongo bishwe Gatumba bari abanyekongo ariko ko kubibuka bitagomba guhindurwa igikoresho cya politiki cya Kinshasa. Yashinje Muyaya kwirengagiza ibibazo avuga ko ari byo bitera umutekano muke muri Sosiyete bwa Kongo. Makuru yavuze ko FDLR n'indi mitwe y'ibisigisigi byo bagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ikomeje gukorera ku butaka bwa Kongo, ibyo avuga ko binyoneje n'amasezerano y'amahoro ya Washington. Makuru yavuze ko kugerageza guhisha cyangwa se kurangaza abantu ku byerekeye inkomoko y'umutekano muke muri Sosiyete bwa Kongo ari ugukoresha ikibazo mu nyungu za politiki. Aya magambo y'abayobozi bambaje nyuma y'imyaka 22 ishize ubwicanyi bwo mu Gatumba bubaye. Tariki ya 13 Kanama 2004 abarwanyi bateye inkambi y'impunzi ya Gatumba mu Burundi bicamo abanyekongo bari bahungiye. Raporo y'umuryango w'abibumbye yavuze ko abanyamurengeje 52 bishwe, abandi 106 barakomereka, ariko andi makuru avuga ko hapfuye 136. Nyuma y'imyaka 22 ubwicanyi bwakomeje kuba igikomere gikomeye ku banyamurenge bijyanye no kuba ubutabera kubishwe bukomeje kuba agaterera nzamba. Hejuru y'ibi leta ya Kongo Kinshasa yakabaye ivuganira bari abaturage ikomeje gufatanya n'ubutegetsi bw'u Burundi butunga urutoki muri buriya bwicanyi, ndetse impande zombi zifatanije na FDLR zishinzwe kugaba ibitero ku banyamurenge basigaye mu Minembwe bifatwa mu mugambi wo kubarimbura. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banzikoze Minisitiri w'Intebe wa Tanzania akaba n'umucamanza uri mu kiruhuko cy'izabukuru Joseph Warioba yasabye ubutegetsi gukoresha ubwenge bwa politiki kugira ngo Tundu Lissu, Vice President w'ishyaka Chadema, arekurwe mu gihe akurikiranwe icyaha cy'ubugambanyi. Warioba yavuze ko imbabazi za Perezida cyangwa se ububasha bwa Perezida bwo gufata ibyemezo mu rwego rw'ubuyobozi atari ukuvogera ububasha bw'inkiko, cyane cyane iyo ari impamvu zikomeye zijyanye no kunga Abanyatanzania no kurengera inyungu rusange. Yashimangiye ko n'ubwo inkiko zishingira ibyemezo byazo ku mategeko, itegeko nshinga ya Perezida ububasha bwo gutanga imbabazi cyangwa se guhagarika imanza mu gihe bibaye ngombwa kugira ngo boneke ituze rya politiki akiri bikomere kandi yafunguka inzira y'ibiganiro. Ikinyamakuru The Standard cyavuze ko Warioba yatanze urugero rwa Freeman Mbowe wahoze ayobora Chadema ari ku 2022 ubwo arakurikiranwe ibyaha by'iterabwoba kugira ngo ibiganiro bya politiki bishoboke. Yibukije ko ku itariki ya 13 Ugushyingo k'umwaka ushize Perezida Samia Suluhu Hassan yari yategetse umushinjacyaha mukuru gusuzuma no guhagarika imanza z'abasore bari bafunzwe nyuma y'imvururu zabaye nyuma y'amatora. Warioba yavuze ko nta mpamvu yatuma uburyo nk'ubwo butakurijwe ku rubanza rwa Tundu Lissu kuko ngo Lissu ari umuntu ukomeye mu rwego rwa politiki kandi kurekurwa kwe bishobora gufasha mu kunga Abanyatanzania no gutangiza ibiganiro. Iyi nama ya Warioba ije nyuma y'uko uwahoze ari Minisitiri Profeseri Anna Tibaijuka nawe asabye Perezida Samia Suluhu Hassan gukoresha gahunda ye ya 4Rs
ubwiyunge, kwihangana, ivugurura no kongera kubaka igihugu mu gushakira umuti ikibazo cya Tundu Lissu. Tibaijuka yavuze ko gukomeza urubanza igihe kirekire bishobora kwangiza isura ya Tanzania ku rwego mpuzamahanga. Ibi kandi byagarutsweho n'itsinda rya Commonwealth rishinzwe ibikorwa bya za guverinoma mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, ryasabye ko ikibazo cya Tundu Lissu gishakirwa umuti wa politiki ndetse n'amategeko mu gihugu cya Tanzania. Ninyebeje muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe mu Kampala Ronald Barimwezo yazi igitekerezo cya guverinoma cyo kwimurira buhoro buhoro umurwa mukuru wa Uganda ukava i Kampala ukajya i Nakasongora. Yavuze ko ibibazo bya Kampala biri mu mbyigano ukabije w'imodoka n'ibikorwa remezo bidahagije bikwiye gukemurwa hongerwa ishoramari no kwimura inzego za leta. Ibi byaje nyuma y'uko Margaret Muhanga, umunyamabanga wa leta ushinzwe iterambere ry'imijyi, yabwiye komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ubutaka n'imiturire ko Perezida Museveni ashyigikiye gahunda yo kwimurira Nakasongora minisiteri, inzego n'ibigo bya leta mu byiciro bitandukanye. Muhanga yavuze ko gahunda ishobora gukomeza kugeza muri 2040 aho zimwe mu nzego za leta zizabanza kwimurirwa i Nakasongora kugira ngo hagabanuke umuvundo w'abantu n'ibikorwa muri Kampala. Yavuze ko umubyigano w'imodoka muri Kampala witana ubukungu hafi miliyari 1.6 z'amadolari buri mwaka. Muhanga yavuze ko Kampala imaze kuba umujyi ugoye kubamo no gukoreramo bitewe n'umubyigano ndetse n'imitunganyirize mibi y'umujyi, bigateza Uganda igihombo cya miliyari 1.6 y'amadolari buri mwaka kubera umubyigano wo mu muhanda. Ati ninde wishimiye kuba muri uyu mujyi? Nge ntabwo nishimye. Dutakaza miliyari 1.6 buri mwaka y'amadolari kubera umubyigano wo mu muhanda. Abantu bagomba kubyuka saa 10 za mu gitondo kugira ngo bagere ku kazi saa 2. Ibyo ntabwo byumvikana. Kampala ntigishoboye guturwamo, ntigishobora guhindurwa, ntigishobora gukomeza gutya kandi tugomba kuyivamo. Muhanga yavuze ko Nakasongora yatoranijwe ugereranije n'imijyi isanzwe ikomeye nka Mbarara, Futipoto na Gulu kuko itanga amahirwe yo kubaka guhera ku busa umurwa mukuru ubutegetsi uteguwe neza. Barimwenzo we yavuze ko kwimura umurwa mukuru ari icyemezo gikomeye cyane mu buryo kidakwiye gufatwa hatabanje kubaho ibiganiro byagutse n'abaturage. Yavuze ko kuva Uganda yabona ubwigenge mu 1932 Kampala yagiye itera imbere iba ihuriro rikomeye ry'igihugu muri politiki, ubucuruzi, uburezi, ubuzima n'ubwikorezi ndetse komeza kugira uruhare rukomeye mu bukungu bw'igihugu. Barimwenzo yavuze ko ikibazo nyamukuru Kampala ifite ari ukubura ingengo y'imari ihagije yo guteza imbere ibikorwa remezo. Yavuze ko Kampala Capital City Authority cyangwa se KCCA ikenera hafi miliyari 2.4 z'amashiringi ya Uganda buri mwaka w'ingengo y'imari, ariko ikabona hafi 40 gusa by'ayo mafaranga, bigasiga icyo cya 60%. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kenya abanyamakuru bakodeje bamuri no barandika. Banditswe Vice President Kenya Rigathi Gachagua yajuririye mu rukiko rw'ubujurire umwanzuro w'urukiko rukuru wari washyigikiye yeguzwa rye. Yavuze ko urwo rukiko rwibeshye mu gusobanura no gushyira mu bikorwa amategeko. Gachagua ntiyemera umwanzuro w'abacamanza batatu watanzwe muri Kamena y'umwaka. Avuga ko urukiko rwabonye ko ari ibice by'imigendekere y'iyeguzwa rye byarenze ku burenganzira bwo kuburanishwa mu buryo buboneye, ariko nyuma rufata umwanzuro w'uko icyemezo cya Sena cyo kumweguza kidashobora gusubirwamo n'inkiko. Gachagua yavuze ko uburenganzira bwo kuburanishwa mu buryo buboneye ari uburenganzira buteganywa n'itegeko nshinga kandi budakwiye guhungabanywa kubera igihe kiteganywa n'itegeko nshinga cyangwa se impamvu za politiki. Yavuze ko urukiko rukuru rwibeshye mu gusobanura ingingo y'55 y'itegeko nshinga igena uburyo Vice President ashobora kweguzwa. Yemeza ko nubwo urukiko rwari rwasanze perezida ku byaha aregwa ari ngombwa, rwaje gufata umwanzuro uvuga ko udahuye n'uko iyo ngingo ikwiye gushyirwa mu bikorwa. Ku bijyanye no kugira uruhare kw'abaturage mu ifatwa ry'ibyemezo, Gachagua yavuze ko inteko ishinga amategeko ndetse na Sena bitatanze uburyo buhagije bwo kugira ngo abaturage bagire uruhare rufatika mu nzira yo kumweguza. Gachagua yanamaganye kandi ingingo ya 64 y'itegeko rigenga inteko ishinga amategeko, avuga ko igihe giteganywa n'iryo tegeko cyabangamiye uruhare rw'abaturage ndetse n'uburenganzira bwo kuburanishwa mu buryo buboneye. Gachagua kandi yajuriye ku cyemezo bijyanye no kugirwa Vice President kwa kindi kitari amusimbuye. Yavuze ko urukiko rukuru rwibeshye igihe rwavuga ko uruhare rw'abaturage rutari ngombwa mu gutoranya no kwemeza Vice President mushya. Ikindi kibazo yashyize imbere n'itandukaniro avuga riri hagati y'umwanzuro w'abacamanza basomye mu ruhame n'umwanzuro wanditswe nyuma. Gachagua yavuze ko ari ibikabine byasomwe mu rukiko ariko bikaza kubura mu mwanzuro wanditse, asaba ko ibyo bikabyongerwa mu nyandiko y'umwanzuro. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko Gachagua kandi yavuze ko amafaranga 50 z'amashiringi ya Kenya yategetswe guhabwa nk'indishyi z'ihungabanywa ry'uburenganzira bwe adahagije. Yavuze ko urukiko rwari rukwiye gutangaza ko yeguzwa rye ryakoze mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga, bityo rikaba nta gaciro rifite. Mu byasabwa urukiko rw'ubujurire harimo ko icyemezo cya Sena cyo ku itariki 17 Ukwakira 2024 cyo kumweguza cyatangaza ko kinyuranyije n'itegeko nshinga rya Kenya kandi ko nta gaciro gifite. Asaba kandi ko inyandiko y'umwanzuro w'urukiko rukuru ikosorwa kugira ngo hongerwe mu bice avuga ko byasomwe mu ruhame ariko ntibigaragare mu mwanzuro wanditse. Naho umuyobozi w'ishyaka People's Liberation Party Martha Karua yatangaje ko yizeye ko ashoboye kuba perezida wa Kenya mu gihe akomeje kwitegura amatora rusange umwaka utaha. Karua yavugiye mwe ku cyumweru avuga ko igihe kigeze ngo Kenya ibarwe n'umugore kandi ko ari we muntu ukwiye uwo mwanya kurusha abandi muri iki gihe. Yavuze ko amateka ye mu buyobozi cyane cyane yari minisitiri w'umutungo w'amazi ndetse na minisitiri w'ubutabera n'ibibazo by'itegeko nshinga muri guverinoma y'Umwai Kibaki amuha uburambe bukenewe mu kuyobora igihugu. Yashimangiye ko Kenya ikeneye umuyobozi urangwa n'ubunyangamugayo nkawe. Karua yavuze ko iki ari cyo gihe cyo guha umugore umwanya wo kuba perezida wa Kenya.
kugabanya no kugira uruhare mu kugabana umutungo w'igihugu. Avuga ko umugore ukwiye umwanya ari we Marita Wangari Karua. Yongeye ko yiteguye gukorana n'abanyapolitiki bahuje ibitekerezo nawe, ariko ko umutungo n'amahirwe by'igihugu bikwiye kugabanywa n'abayobozi bafite ubushobozi kandi bashyira imbere inyungu z'igihugu. Karua kandi yongeye kugaragaza ko atifuza kuba visi perezida mu ry'amashyaka arwanya ubutegetsi. Yavuze ko ashaka kwiyamamariza kuba perezida cyangwa se agashyira umukandida uzatoranwa n'iryo huriro. Yavuze ko azubahiriza uburyo rizemeranyeho mu gutoranya umukandida igihe cyose iryo hitamo rizakorwa hakurikijwe amategeko n'amabwiriza byashyizweho n'abarigize, ariko yashimangiye ko nta bushake afite bwo kuba umwungirije w'umukandida wa perezida. Avuga ko kuba yarigeze kwiyamamazanya hamwe na Raila Odinga byamuhagije. Naho visi perezida wa Kenya Kithure Kindiki yasubije uwamubanjije kuri uyu mwanya Rigathi Gachagua nyuma y'uko murenze kubera ijwi rye ngo arajwigira, ndetse yamwise soprano kandi ko avuga ajwigira nyine. Kindiki yavuze ko kuba Gachagua munenga ku ijwi rye bigaragaza ko nta musanzu ufatika afite mu biganiro birebana na politiki z'igihugu n'ubuyobozi. Ati amagambo avuga ko ijwi ryanjye niyo musanzu wonyine Gachagua ashoboye gutanga kubera ubushobozi buke amushinja mu bya politiki n'ubuyobozi. Ikintu cyanenze cyane amateka ya Gachagua muri politiki amushinja kuba yarashyizeho igitutu kugira ngo abe umukandida wungirije wa perezida William Ruto mu matora ashize. Yavuze ko Gachagua yari yarateguye imyigaragambyo muri Matira kugira ngo hatire ubuyobozi bw'ishyaka kumugira umukandida. Yongeye kumushinja kuba yateje umwuka mubi hagati y'abayobozi bari muri Kenya Kwanza ndetse no mu karere ka Mount Kenya bombi bakomokamo. Ku bijyanye n'igihe Kindiki yari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, yavuze ko mu myaka 2 yamaze kuri uwo mwanya atigeze yivanga muri politiki, ahubwo yarabugiye mu kurinda Kenya amabandi, abaterabwoba n'abagizi ba nabi. Kindiki kandi yashinje Gachagua ko ubwo ari visi perezida yarabugiye mu bikorwa bye bwite birimo kubaka moteri no kugura ubutaka, ndetse akaza gushishikariza abanyakenya kurwanya guverinoma yarabereye visi perezida. Yavuze ko yari yarigeze kugira inama Gachagua yo kunoza umubano na perezida William Ruto ndetse n'abandi bayobozi, ariko ngo Gachagua ntiyazikurikije. Ikindi cyamushinje kandi kugerageza kubangamira imikorere ya guverinoma bari bafatanije gushinga. Ku bijyanye n'amagambo ya Gachagua mwita soprano, ikindi cyavuze ko ashobora gukomeza kunenga ijwi rye uko ashaka, ariko ko atazamanuka ku rwego rw'uganira ku isura cyangwa se imiterere y'umubiri wa Gachagua. Gachagua yari yavuze ko ikindi cyari soprano ndetse amwita visi perezida udafite icyo amaze mu gikorwa cya politiki yaherutsemo. Yanashinjaga Kindiki na Ruto kongera ikibazo cy'inzoga muri Gatundu na Kiambu, avuga ko kiri kwangiza abaturage muri ako karere. Aya magambo akomeje kugaragaza ubwiyongere bw'ubushyamirane hagati ya Gachagua n'abayobozi bashyigikiye William Ruto mu gihe amashyaka n'abanyapolitiki bari kwitegura amatora umwaka utaha. Guverineri w'Intasi ya James Orengo yatangaje ko ari we ushobora gukomeza umurage wa nyakwigendera Raila Odinga mu gihe guhangana kwa politiki muri Nyanza gukomeje gufata n'intera. Ibi yabivugiye mu gikorwa cya Linda Mwananchi cyabereye i Nyandiwa muri Homa Bay ku itariki ya 16. Orengo umaze igihe kinini mu bantu bakomeye muri politiki ya Nyanza yagaragaje ko afite uburambe n'amateka bihagije kugira ngo akomeze umurongo wa politiki wasizwe na Raila Odinga. Ibyo yavuze bibaye mu gihe muri Nyanza ari gukura guhangana hagati y'abanyapolitiki bashaka ko abayobozi bakomeye b'ako karere ndetse no kugira uruhare rukomeye muri politiki y'igihugu mbere y'amatora y'umwaka utaha. Orengo yakomeje kwigaragaza mu bikorwa bya Linda Mwananchi, itsinda riri kugenda rikura mu bikorwa bya politiki cyane cyane mu bice bya Nyanza. Imvugo igaragaza kandi ko ikibazo cyo gukomeza umurage wa Raila Odinga cyabaye kimwe mu bibazo bikomeye muri politiki ya Nyanza nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera. Abanyapolitiki batandukanye bashaka kwigarurira abayoboke n'ijwi ry'aka karere.